сумангул тағоизода вазири меҳнат ва шуғли аҳолии тоҷикистон мегӯяд сӯзишнома дар бахши муҳоҷирати корӣ байни тоҷикистон ва қатар ҳанӯз моҳи феврал ба имзо расида парлумони кишварҳо онро бояд ба тасвиб расонанд. Ба гуфтаи вазир, ин санад ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони тоҷикистонро ҳимоя намуда, мувофиқи он ҷониби кордиҳанда барои муҳоҷирони тоҷик бояд шароити вижаро фароҳам оварад. ҷониби кордиҳанда дар Катар ӯҳдадор аст ки соли як маротиба барои муҳоҷири тоҷик рухсатии меҳнатӣ дода пули онро пардохт кунад. ин иқдом барои сафари шаҳрвандони тоҷикистон соли як бор ба ватан ва хабаргирӣ аз аҳволи наздиконашон роҳандозӣ шудааст, тавзеҳ медиҳад вай. Тағоизода афзудааст ки харҷи сафар ба ватан низ аз ҷониби корфармо таъмин мешавад. Корфармо ӯҳдадор аст ки коргари тоҷикро бо ҷойи зист ва бимаи тиббӣ низ таъмин кунад. ҳамчунин муҳоҷирон метавонанд ба Катар хонаводаҳои худро ҳамроҳ баранд ва мувофиқи қонунгузории давлат фаъолияташонро ба роҳ монанд. طبق همین سازشنامه مزد معاش متخصص توجیک برابر با معاش شهروند قطر معین کرده می شود که در همین اختصاص فعالیت می کند، گفت وزیر مهنت هنگام سخنرانی در جلسه کمیته حمایت از حقوق مهاجران کاری در سازمان ملل در ژنو. سازشنامه حکومت‌ها در مورد تنظیم قوای کاری از تاجیکستان در دولت قطر 3 فوریه از جانب یوسف بن محمد العثمان فخرو، وزیر رشد اداری، شغل و امور اجتماعی قطر و همتای توجیکش سومنگول تغویزاده امضا گردید. طبق مقررات سازشنامه، مهاجران تاجیکستان در قطر بر اساس شرطنامه مهنتی انفرادی بین کارگر و کارفرما طبق قانون دولت میزبان فعالیت خواهند کرد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اطلاع داد که سازشنامه مذکور بعد رسمیات داخل دولتی طرفها مورد عمل قرار میگیرد. منبع تاکید کرد که جلب کارگران توسط مؤسسه دولتی اگنتی با کار تامین کنید در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در اساس اختصاص‌های مورد نیاز کاردهندگان کشور میزبان به راه مانده می شود. امضای سازشنامه در حالی است که حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان برای کار در خارج، اساساً در روسیه و قزاقستان قرار دارند.